sabbar zeena bunaaf nagaan dhabina sabbar zeena oduu ammee sabbar zeena oduu ammee sambar zena ya sambar zena buna nagaa intiin dhabina nagaa isaa inti qabna Allah nagaa maal intiin qabna intalo dubartii itti rakkanne amma ni'imoo akkasitti gifee cumuu itti natti daleeyte wallahi kuno amantaan qabuudhaan dargaggeessa mataan keessa gadi qacam mataa keessa kushbal taay ol ka'e kisima taqayyuu Allah nama kisee jireenya intiin saame an kana intiin ta'a waan ajaa'ibaati wallahi alazim rabbi an dunyaa gubbatti ittiin sinii deebi an dhugaa Allah yaa nama tumbiin kun isinii haa galtu bultiin keessan intii jambeenfadha dubartii yoo anti horachuu hin dandeenye akka kiyyaatti hin ta'ina wallahi hin kana intiin jedhamu coo amma dhenganda nama kunni kurbaa muallime barkallee itti diddee ni'ima kun amma tokko mana keessa itti tumuu intiin jira kisee mara mamalkacha anti barreessan jaarsa kiyyaatti na haayin kun na anjeese yaa Allah na anjeese maaltu jiru kee itti balleessi ittiin jedhee kanaan ajaa'ibii bar wallahi ya ajaa'iba wallahi billahi angasi naman guddaan akkasii intiin jaalladhu jiruu ofitti dhabdee mankiina inti bashannanti bajaaji raayidii taaksii yafarasii Allah hin belbelti qalalaw amma gaa minbilliin eessa jira gaa yaa imoo itti hanfeega akkam oltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu keenya ammeedhaa taateewwan tolbaan kana jiruuf jireenya irratti dhufan isin dhageessifna dura dursuun ani waa tol mitiin yaa maalin tinyaan anjaa'imba jireenya maalin tin ta'e barkallee himuu hin deema Allah ilaahiyyo namicha dubartoonni hedduun isaanii jireenya fi jireenya isaaniitti qoosaa jiraachuun akkasumas mana murtii dhaaddachaa irratti keeyyata hariiroo hawaasummaatiin bultii diigaa jiraachuun rakkoo koronaa caalu jedhameetiin namootaan qeeqni itti fufee jira. Naam wallahi alazim Allah inta mufina kanaan wal qabatee yoo diqqaate akka biyya keenyaatti dubartoonni guyyaatti 460 ol abbaa isaanii tuffachuudhaan jireenya gara biyya baqaa filachuun abbaa manaatti safanii hedduun isaanii jireenya biyya ambaa biyya kabaja safuu duudhaa namoomaa namaaf hin qabneef saaxilamaa jiraachuun beekamee jira. Kanaan wal qabsiisee guyyaa dheengaddaa qofa gabaasni akka nu gaheettiin dubartoonni keessattuu bifaan bareeda ta'an hedduun isaanii kanneen warroota isaaniin umriin caaluuf akkasumas immoo kanneen namoota bebbeekamoo sona amantiis haa ta'u akkasumas beekamtii gurguddaaf ogeeyyii adda addaatiin haa ta'u dubartoonni ammaan tana hedduun abbaa manaa isaanii ajaju kam balbala xaragi kam mana qulqulleessi kam meeshaa dhiqi jechuun rakkoo gurguddoo akka ta'e beekamee jira. Allah jannata intin siyaasensi la ilaha illallah wala intin dabe Allah me koy Ahmad intin bil dabe koy wala jayba zina an jayba intin dabe la ilaha illallah alhamdulillah rabbi an kan intin ma intin sa ila bar hallo an jar silke intin gazu ulile mal injole intin wa ajile anka khwasi intin wara Manchester inti godu isalle tashkara karti intalo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلم أنا من تجار تمر زنا أنجايبات أنجايا وان أنجايبا أما تبي أنت سامبر زنا أنا من جندي جرا أنت كده ونا أكتني إيمو أنت نندم بده عبد أسكرفا أنت جارتي من أنت تاران كسبتو أودو أما ودو وان أدا تاتا أنت جرا أنت فدا أنقذت والله العظيم أنجايبة كنوا عندنا كورا نينتين تنيسة يارسة تنيسة شولة تنكبو مالي تنكبو تكاتن حرام نينتين جتو أكاسين تتاتا الدنيا برغنا كنا أول ديما جرتي أتيكم تاتي معلم نعم والله نغاني مال كنا كوفا دبين كنا واحد دباتي وراسي يو جولين تنا دقيتت
Maali mucaan kan shaanuun kan inti monksiitti dha'u mataa keessatti kan kucu isa kana argatte kan barkallee shunkurtii inti jiru kan zayitii itti fidu watii inti nyaadhu yookiin buna jambanaa kana sitti dafaallee sitti kan naqa inti naan jettin hima Allah wallahi ajaa'iba waan tokko. San sheeyxaana bakkee firraa hiite gaa dubartiin kumaatama takka lama badduun numa jirti atis miciyyoo nama guddaati jetteeti fuuteti. Angasi bar wallahi angasi dilkille amma inshaarji ittin qabu itti siniin dawwala inshallah ta'ala. Ayyee akkasi rabbi si sabbarsiisu gaati. Maal galaga guyyaan kun anjaa itti midhaan nyaanjuu intindinde ilmatti deebisa ilmatti na hokkisa angasitti birraa kan namni ni imoodha beya akka waan jannata addunyaa inti dhabe maalitti godha ka sheeyxaan itti seene itti qorisa quraan ittiin gara eeda ittiin dadhabe. Ayyee inshallah sii bilbila maallim inshallah. Hayyee rabbi insina hankennu bilbila ittiin cunfantina. Ni'imoo hiikeewa. Allah. Amma anti biyya anti jirtu maal biyya anti jirtaati. Eneke. Ay shifistenge lafistenge maala waan ittiin dibbatan kana gaa waan akka daaraa tokko fuudhan ittiin dibbatan qacal Allah nama gise anciisu tiraansii khiyaanchin galmite zorbal itin rajin deeme qof gambareechisa astawati mana kaisa anin tingote ise achin garagal asin garagal achi kan garagal abo waga rabbi sifure amen wallah aminu malaysa ya rabbi jannata inti hazen sisu ya jubille nama hala dalaga mala intin senuti ama ati angamiti tawu dem taduba maalitti taha yaaboo kakkanattuu si gubde gaafirraa laalanii fuudhuudha taalaa amala qabdu laalan sah wallah ankas kana yoon tahin faayidaan tokko hin jiru dhageeffadhu jalqaballee sitti hime bareeduma namaa osoo hin tahin bareeduma keessaa jechuun haala amalaan tabultu tagartee sunnaa amantiitis qabdu maalisaa qabdu akkuma amantiisitti safuuf duudhaa beetu keessattuu intalli Oromoo maal sammuu duudhaa inti beeti samtee kun ammoo aksiitti argatte akkuma shaanuun kan inti ku'a eessatti inti beelte amma kun angumantee intalli sun bar chilee karaa karrayyuu inti fakkaatti wallah dhagahee jira yaa'oo baran sitti hin dubbadhu jeeti malee sitti saftee bar osoo ilmuma takka sii dhalte ani maalittiin beekan wal fajriin kiyyaatti garaa naanzalnaa kiyyaattiin garaa isii kasitti rabbi akkas godhe Allah dubartiin silaa irranti maruu itti qabdi namicha tokko ammoo akkasitti bultee intiin hundeege kuno amma abdaskar yoon tan akka mana haru intiin quba qabdame isilla shunkurtii intiin jinjiri maali intiin timaatima intiin dambas antimantime ankati dambasan intiin beeka maali intiin beeka isi hay o isi jaak والله العظيم انسي انقل يا ينقلت انت جري شاويت نقولي زيتي ندملادو يا دو انشنغر انقل انترا فينا انتنا يتر لا اله الا الله اشغر قال يرفيوا سيت فود ام سي فود اصاني سي نمونه انت بك مال انترا ترا كو تنغبره والله وان انجايباتي يعني ارغت غاتي يكسي ايه وركون قبو mucho Abdurrahman takkatu jira isi laalteeti buuta ano amma hanga miizaan angummaa inti gaya maal waan nama dubartii itti maran san isarra inti gaya amriitti nama ajajamti sila faranjii waan akkana kanallee inti tolchite jartii inti qajeeltuuf jartii inti jallattu sila anteetti nu beekani yaa amma dhiiri tokko jartii ufii inti itti dhiibe ufii inti tume ufii inti balleessa amma isiin tuni isiin inti malleessite ban maal inti godhe wallahi alazim ayyee bilbila tunatti seenaa jira bilbila maaltu inti seene atillee kun asillee amana bira inti roobuu inti jiraati antillee himumaa akka roobaa sitti inti roobaa itti jira malee adeeroo deebisee si bilbila hayya assalaamu alaikum ummalentiin diyya yaa mal ana inti gangama mal inti nanti nan wanda ninjanda sinto inti miskola inti nangole ma mallato onne ga ma dindima isinite argit ambaboti nama argit malima kana nama gundani tawtin beqdu sura qadran injolla inti ga yedde male mesan jara siti inti argan mal inti beq mucho ni mo disitina erge mo maliyat jalala ni mo yunti na miati an makange ti sinjaran
يا شمسية هو مالتي ممبر ده أما مالنا أنت برا بعدين دوب أما وان أني سكالتا ما كلاو إيمو أنت جوبا messenger أنت روب telegram أنت روب تا أم بالتي أن دمرتني إيمو تنتي ما أنت فود أم وانغان كودان أنت ترو أنت دان درب أنت سيام ماسو ما tingdang ke sana ma inti si wudu nab de aci tingdang tani mi wajra anji ti bana tani khanjala la bas dam si bibillah silki tana ranju faddo Allah fantana mali tingola internet ama jolle khanabi ala inter kana fonto intina ter ngete anga mente ma malaika intin fangane a'udhu billah ya والله ربي كن تارين أنت كمان كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلم وعليكم السلام وبركاته أنكم إنتجر تاني يا إسماعيل الله سانكلين كسان وانت ندمبل مالي تعال نتن والله نمني جبانا كنا mana kabbana wa khaisa tahu malu jet malin tingan jubran jaka gambana malin tinjir angkono gansal enting kamsisa chilen timbite angkono nyandang kiya anjaro enti tol jisisa overati shain tiname tinaka intinya jun tinjir alhamdulillah chongarra kiya na santi tay akasi mitigati nama manti beku nama jaba wahiti ma'allim nu dagaiga ya jangan nak kena datang doben Allah ini tak tu kau bapak sumi inti mitan cuma leh imana inti nabe mana inti nak argite yo kan inti gerte samfu dunda inti baik asheng tadi karat kerambi inti sodan tu tinjirti biya tingtok tinjir rayo tinjirati malah akasi miti tu berarti marah miti takka tu gorte khayo dabaf wallalumaf jollumman tunille jirti naam ala dumin tunille tinunga wallahi alazim ha munjo kulit anjaib ya malima tawaru enu tinjiyat وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ha الحمد لله جر وداي سيغا أيه ها شا يوم مال تاتي شبلان انتم بيكا والله انتم بيكا والله urji wa mal urji intin yajo tuman timan ka urji le intin jirti ya imbarenti mal intin vangati imbarenti timirti intin gabdi rabbi intin sadati ha kami inti argu inti danda ya re ubi omsu inti danda ubi nama ni mo inti ngub dan berarti le tergam fadwa aga sada inti nanta inti tem tani mega rabbi mana ba khairi wahyi santi jamu sani lete ite mara inti la inti fodi rabbi inti jannan inti foda man tra gotin kabu brin tin kabu rabbi inti jade Allah urjiwa hal maka urji khasane kan sa inti ben nama le maka urji inti mama junti agalta a'udhu billahi minash shaitan man ka inti mareda anka urji khan inti maredi du ma khain sasi Allah ilahi khayya wallahi alazim riba inti nganan kabal kan ya urjiwa ya wani tinya nguruma la ese yolle wani tinjala la bi wani timana umara jamalan zerbeto aka ansinsar enti wanda ni wala inji na ji ti barba naam wala alla shukri jamal wala bitala dungan ninjat mala nuni mo anka sinti yele waswasa shaytan mujawara abdu khanison itti waswasa kono mamangina deme banyan jitti deme amamu jato ko fude kono bangdi tina kajira wanda mala itti wandam tayi ama ankum mokollo fulli se ko tinjira la ajaibatin Jalal, ya, enggak ayati ense inti kaime inti ndambalayu. Naam, la ilaha ya rabbi ki anti nur Allah la lingana mashen khale wan kan inti dangau tintatu. Allah kamala kanya inti la linga.
انت لا يوانا تسربا انت نانجي فدا موبايل انت ميته موبايل انت ميته اكاسي متار انت نمباتي الله يا نعم ansin saya enti manda gede wala nun tinggal kadem gimana etrap di dancing kala enti nang bodo tinggal Allah angka mal itu mana kasih bure Allah 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 rangi Allah kasih masih enti namang sensitif dah cara lanjut lanjut mar pada Allah mana anjay bati gam ga syekh nanti tade ne dur male angkat yang mana kana haram astaghfirullah 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 زينة سبر زينة بنافنا قاعدة بنا سبر زينة